nomor 327. Adong doa mana disurgoi Tuhan Jehovah de batatai. Disurgoi di lama tuna disurgoi siala totong aku Tuhan hahi paso dohot gugu boy hami marhahi paso Tuhan sian borngin na holo mikari patu madogoton ale Tuhan apalah di madogoton ale Tuhan marpungu hami di son sude keluarga ni amang nami opurona uli siami pak Tuhan ima di nangodin amanami ali Tuhan di bagasan tikion apalah di tikiot Tuhan di narau pasai ari-ari ni amanami nang jumulo modingon upasahat tami sudena ali Tuhan ahana sinakapan ni rohanami di bagasan sadarion patiur sude ali Tuhan adat nanai sipatu tahun nami ali Tuhan di sadarion sahatu Roma ali Tuhan iring-iring pada akaparmaran dohot pangarabu tion sian hami salut na ali Tuhan dohot di hami hami pasod dohot tiur ni pikiran ali Tuhan udang ali Tuhan na orasikop anon na naik siulaw nami alay na patiurom mo de ali Tuhan tu hami ganuk marsada-sada jalo Tuhan tanyang namion marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus nang mati umako kami mauliate mariho Tuhan amen ma di debata marhiti Yesus Kristus Tuhan kami berumuna mendok mulati do Tuhan tadi bata totong dung di pakulingi di bata tulangon san aborsion na di bata do di hamu ahi pasong di nama dungo-dungoy sahat tikyon soksong ni hami muruna olo hubiarin do hamu niyan ang lula namin ay namin nagtulong namin buti ng law namin takas doon kami dus ni roham ni dinalaw ng laro lor na hubar operador dito lang jadi di hamu raja ni hula namin sa luhut na di pudian ni tulangon ay marpangidoon sa tulu ba di hamu agka sinas ni roha tulu ba di hamu dus ni roha pagparan ni natulangon walau garing ko tulangon yung muli sa datan na kao ang sunod dia be sila ko ni tulangon kadin patupot ko hujud suksong na tulangon ko kasama ko po dalo sangat lo tulangon di nagkauntik kilig alay lumaru jumulu ni tulangon tak kasanga po parningotan naman unang gabi lilu hita kolak tani ang dugo ng muna di bata mau lihat tema di Tuhan Jehovah pernikahan bahasa diari na baron diari na yuron buhi hita marna tapak di na bersada di roha hita songon pasahaton kesan dan pesan
selama ngulu ni laikon di tengah-tengah ta sudik songon na nidokon ni bibil pro na budari nang hata ni Tuhan anggo laikon dang nabuhay bedong anak ta makatay alay kesaksian hidup ngulu ni laikon perlu kita boy saling berbagi mulu songonau mat dokon di laikon na burju dakya riting dakya muru persenyum ise pena pajupa di dia pe pajupa sai tersenyum do bolo ditinggal hon hita saunari dan nagabe persirangan na saliling ililing na alai bolo persedo di kita sude di Tuhan Yesus idok Tuhan Yesus dunginin na Yesus mamadok ibadah au do haheheo dot hangoluan na mangolu do na persea diau na pemate ibana jala ganup na mangolu jala na persea diau na sotu pamate ibana saleleng-leleng na tangtu pamate saleleng-leleng na ay bangki do muse mulak mangolu panguluan di Tuhan ta Yesus lain na tapa adu-padupon diari haroro di Tuhan na padua halihon akan napersiai saut majalo tupal na. Mungkin ada perlunya saya bahasa Indonesia kan ini. Terutama ini Chandra perlu dengar nih. Chandra Irawan sama Ocha Angel. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita menghadapi segala duka dan sukacita. Ya begitu ya Paupuku, Chandra Irawan dan Ocha. Songonima di daroh hakku pakiri boti hita. Tuhan Yesus do haheheoni do hamuluani dang nagabe somar pakiriwa kita di layon na pajupa do muse songon eddetai na masih paida do muse akan dan persiai di harajaon di Tuhan. Songonima di dok rohaku daboy pasahat kami siang kami buru nunga di pasahat bere nakingan taringot tu pasa daun di rohan na perluhian atau tikos beri hola na manabay na mau taringot tu ta pakirimon tu ngulu na sudah tuk songoni pe daboy siya kami buru alat jepit do tik kita budang lebih kita do tik muse asau Bahasa Inggris sebelum nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Tahu dia ini bahasa Inggris. Olah tema di Tuhan. Dari hatimu aja, nggak usah diajari. Selamat jelma tu opung, selamat tinggal madi kami. Agak merasa bersalah juga. Dan pernah jadi bagi pungon tiki bana arong lupe mulai bana baru pe beru ami abet nasi pangidon de pohodi seorang ma opung dah seorang opung di labung ni Tuhani selamat jalan opung. Selamat jalan untuk opung yang saya cintai, saya sayangi. Semoga opung tenang di sisi Tuhan. Semoga bahagia di sisi Tuhan. Selamat jalan opung. Selamat jalan opung. Masih udah
kayo. Selamat jalan hukum asal ambil suhu dan suhu saya gimma ama dan itu tuak tabu peramo saya tulis mah jualan Selamat jalan Mario Baba di pudian orang ma para sorasami ahana di sakapan ni orang mo di pasah Tuhan may selamat jalan lah Baba. Mengalami Tuhan Yesus. Selamat jalan menuju Bapakku. Bersedoa mau Bapak. Kemudian mau dilabung Tuhan ini Bapakku. Selamat jalan Bapak. Oh mari terakhir dalam dari rumah miwa borak nama huama tuhinganan pasatokinon atokin naing taronon namin ang giat natutua mang di pudian ni Aryo namang sude aka sinakap ni aka geleng munaon di patulus Tuhan aka sinakap ni aka popo munaon di patulus Tuhan sayang giat matutua mang di pudian munaon boy amang hami sude aka pinoparmu marseda tujuluan ni Aryo namang boy hami mardame di bagasan lasini roha amang saulak nai udokon mamang selamat jalan madi homang sonang mahuamang dilabung di Tuhan ini. Selamat jalan meriho Bapak. Hai jo Tuhan tam dilabung mi. Sonang mau dilabung ni Tuhan ini. Selamat jalan meriho Bapak. Madihuamang, selamat tinggal Madihami di pudian nama sehat-sehat mami dilihat Tuhan rezeki dilihat akai pasung dia lima cucu di bapak kami cucu mantokon selamat jalan ma yo bapak selamat tinggal ma di hami gelengmu sosong di kapak parangmu di pudian nyarian na bapak buhay margugu buhay marsada asal gitu tu hami boy maras dulu hami akapi peperan mo napasoni bapa na suna ina sonang mo hala pun itu hani saya kablo mau di Tuhan ni jadi saya di Tuhan ni mau selamat jalan madi ho bapa selamat tinggal madi hami utima Mulia timati tu pajolo tu hari nama amang terakhir Dirawan nami hamu amang sudah hami ang kapinoparmu jelas on nama hami mengucapkan selamat tu amang alai gabi selamat jalan doa pinabuilan nami sadada tu amang selamat jalan ma amang sifat doa ma amang dilabung ni Tuhani tangan siabu na iman suruh hasunanani sayang giat madu tu amang di puriang muna hari sudah kapinoparmu sehat-sehat panjang umur sama umurmu nama dila Tuhan rezeki di hami sudah pinoparmu dila Tuhan ahan sinakap ni rohani akka hami pinoparmu karung dumi akka di bawahmu namang dah mau lihat mah selamat jalan mah amang selamat tinggal mah di hami malam kami tuata di hari sededo di hari namanya butuh di mana pernah kuatanon kita sekeluarga siap dobe ima lapa tarun ima anu tu persedan stokon nama bapak tak kuat tapi aku mau bapak pintu parmu ami akapin ang parmo
karena urang permainan bro sering mulu robo bapak turi kapu perempuan mana na suatu ngaruh kana nasalah bakai bapak bapakku dan bereng apa dalam di pasaran dan bereng dia ke masyarakat masa sih buru-buru apa di pasaran bapakku saya jalan tua mau bawa di sehuni tuan dia bapakku dah selamat jalan bapak dah suku selai bapak saya matuk dimi tubat ni binami kapaparamon atau papuhido anggo parlo babada asa kami bapa tu ngaruh makan aura pabenang saya dilimut babada saya jalan tuan ma bawa di siemunna udah. Selamat jalan Itoku. Saya paling banyak kenangan sama Ito ini. Nggak cukup 1 hari diceritakan. Waktu saya SD, dia SMP, kami selalu pergi bersama, mendampingi orang tua kami yang jadi tentara. Sehingga kakak-kakak saya tinggal dapat jodoh, termasuk orang tuanya dia, mamanya kakakku. Waktu ditempatkan bapak kami, akulah tukang masak. Itu inilah temanku selalu. Tapi dia terus nggak betah. Lama-lama nemanin ayah kami, orang tua kami. Dia kabur. Padahal dia udah sekolah SMEP gitu, SMEP. Dia kabur. Diajak pula saya kabur. Untung aku nggak ikut. Kalau aku ikut itu aku nggak jadi bidan. Nggak tahu aku jadi petani kali. Aku nggak mau waktu itu. Kenapa opung bahasa Indonesia supaya yang kecil-kecil ini ya. Jadi kenanganku paling banyak sama dia. Sampai sekarang setiap ketemu harus ada lembaran merah yang aku kasih sama Itoku itu. Mau ketemu di jalan, mau ketemu di mana, dia udah tahu tanpa minta. Dan anak-anak kami kalau pulang ke si borong-borong udah opung ingatkan. Kalau ketemu tulang yang di lapangan kasih lembaran merah 1 juga dia udah seneng. Jadi dengan banyak kenangan nggak bisa diceritakan. Singkat mata tidak pula sejarah. Ulah sih kota biar mama. Tidak nak pulau bel. Saya mau kota yang hamil. Ulang soal ya. Biar Itoku ini berangkat dengan tenang. Dan itu selalu saya kami doakan. Aku nggak nangis di sini kemarin, tapi di rumah nangis. Karena dia adalah itu yang paling kusukai, paling kusayangi dia. Karena temanku dari kecil sampai aku remaja, dialah temanku terus. Dan kami tidak pernah berantem. Terima kasih Tuhan. Bagaimana juga Itoku ini sudah diberikan Tuhan umur panjang. Kiranya Itonya ini juga diberikan Tuhan umur panjang untuk mendampingi Poparan dan bisa melihat kalian juga. Terima kasih. Selamat jalan Ito. Kiranya Poparanmu ini dan kami ini selalu beserta Tuhan Yesus. Selamat jalan itu aja ya. Kamu sendiri. Arang bisa kami dulu. Perjulu bentuk melihat kita Tuhan terperdingga besi ala sialah pas kita bui kita saat tu sedario tiga Tuhan hidup kita iki parasian bui kita bernapas saat tu sedario Tuhanmu salubna aka ibotokku edaku paribaku sosoni aka paramaku itu keda ama nunga tenang be amongon sai di jalo Tuhan tamai di
jolo ni tuhata di siam ni tuhata sudah nai nian tenang bebana berangkat mendapat Tuhan nai dam disusai kita tabo toro amun nabur judoon dangalong asal mol pajupang itu semek keldo turi hamu itu sehingga do tuiba jadi udah do memang singo to siya namongon alani i molo tumpe adong akahasalan nami naselaw ni amo nyadang di bigi hamu nai aleto di mo na mabigi say Tuhan tama mengapus sudi akadosa nami marudupok kamu na sa lubog na terlumuwi tu amo selamat jalan madi hamu amo sahak mahamu usia ni Tuhan tak berdengar basai di jalan Tuhan mahamu na nga pajupang bihamu do inungi damilah di surga so meni di hamu na sudi dengan maano ulang tahun mardala do dengan di pasu-pasu Tuhan tak di padau ma aka batabat di padau aka haguturon mardami sonang mahita sa luhutna mulai ate ma dihita sa luhutna terlumubi di Tuhan tak so meni ma atas yan hami bere ni amongon mewakili mulai ate ma so meni atas yan kan Seorang mau disurgui, selamat jalan mariho, selamat tinggal marihani. Ba diho upung, leju Tuhani biho, sonang moho di surga sunangani, makorasi makasalam tua kasudia kapinopat, selamat jalan mau. Dang di Juba dan ijo todi. Nari selesai, singgah doso. Kuasa udah soni, neng minggu nasal pulau nek tuso. Alai iko minggu aslabor atau goto malayon nunga jumulo. Jadi open non pesawat terakhir neng mula doto. Alani tuhamu sudi pinopar nilai ko. Lumubi ito nahinan takas ko boto di permulun na rairaw pajupang do layon sebelum COVID mah ijebon. Jadi kami pedita nasional papa apalah tulang di Verekom ya omak ni si Andika Sinaldi jadi hatan itu hado naneng pasar toku tu kita sudah lumu bihamu pinopar di leko adong sian sadia Tesalonika 4 mulai sian ayat 10 dulu 1-5 di dok songon alai naing mata kas botol muna adia kadongan aringot tua kadong modingi asau nang marsakan omana parjul taksiar sakonoton hamatean buasa ai hamatean odo seda prioritas ni nanaing si halason ni sudah jolma ala predestinasi don ado predestinasi ketetapan ni Tuhan don boy doi bayak ko kamu mulorangan hamatean memulu mau opung ni layon tiga sudut urasa si borong-borong demun mendapat julu di beni ikolas dorohamu di parbohat ni layon bagi hatani Tuhan tahu imana perjulu dapat dua hun ay malo porsea kita nang mati Yesus dohot hehe sadok to gihonon ni debatado rap dohot Yesus nang akka nang moti om maha porsiao apes itu juga komarlas niroha doang sederio di bagasan mas nirohai marhiti ha porsiao dang di portibio be mana alei to gihono ni Tuhan mahopar tutik kini Tuhan laikon so ni nang ibotok marhiti ha porsiao marisuang do ita sude molosorohot tita to gihono ni Tuhan alani neng dono Tuhan sudah pinapar nilayo
Pato guhamu haporsiamu. Tiki makatayo perpudi do layon. Di sido saya ada bereng keistimewaan di mana. Molo makatai tarimot Tuhan ala kebetulan pedida au curhat ibadat Tuhan. Amma peyok tamu ihutok kamu. Wadai mana maka porsiau Tuhan, maka porsiai Tuhani sahat tujuh di muluna. Na patuluhon ai hatani Tuhan do, ai hatani Tuhan ido na hupasahat hani nuaing Tuhanmu. Ia mengodu pehita akka namian rodi haroro ni Tuhani. Datung sumurung mahita sian nasida nang modingi. Omma tona ni debata Tuhanmu sudah. Sudah hita. Iko sumurung dohamu sudah sian laikko doho ibotok purahina. Wacarana nakingai pasahat tamu selamat jalan. Apa setuju orang mengido maaf kamu sendiri. Alai wado di nabor hat layo. Iko pa botohono mutu portibion dohot tu Tuhan. Iko sumuru kamu sudah sen ibadah. Wacarana na barjolo tugu hamu marha porsia tu Tuhan. Na bedua hon molo porsia situ tu hamu son layon. Dangadong na subuhi patu paun ni Tuhani. Tu pinopar ni layon. Nabiga mo na sarjana pinopar ni pau puna. Nabiga. Angkat tangan coba nabiga. Yang sudah sarjana ada. Satu. Terus siapa yang nggak datang itu? Dia 3. Nah, saya mau bilang sama kalian cucu-cucu kami. Apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak muncul di dalam hati, itu sudah diterima opung kalian ini. Itu juga janji Tuhan sama kalian. Ima suruk-suruk. Jadi mau gawe nang tarida doha surunganmu, lobi sian layon, 7 lonon, isomma kegagalata di haporsial. Apa yang mau lo wingot duna jolo kerja keras ini asida, doho imoto nahinan, ibatu duho deh, buah asa kebidingkan kamu sudah. Sadario jong-jong opung tulang so. Pasaton hatan itu hanut Tuhan. Gudang duhalak. Bot tudos naso porlu tudos sonok tu Tuhan. Dong borhak na torasna dang adong parsa orang nalingga. Suruk-surungmu ijolu ni sudi luluan. Mabuat tua haparsa orang naulima Tuhanmu sudi berekku bawa doh berekku urua nang doh tu bau buku. Kau pasidukon are-are ni layon. Sian hita sudi dumobi hamu pinoparna. Jala tok-tok kamu martangian. Madok tu Tuhan ini. Mau lihat Tuhan. Amin. Imahata sian amin. Tunasonang di gija. Di hadapan ni Tuhan, jong-jong dohapi mengadopi bakeni laik kopulu Tuhan. Son hatanya tenani. Marhiti haporsiaon nang hami pedi haporsiaon nami. Asa tu surgo.
tujuan ni ngulu nami. Mau lihat ema, ali amang mabasa Tuhan debata nami mengasau Tuhan Yesus Kristus. Di hata persirangan nang pinasahat ni akabereko pau buku rodi sudi. Haholongan nilai kon menuguton. Pasu-pasu. Asa mapakorhoni. Songon surung-surung tunasida na tiningkapon nilai kon. Alani mau lihat edo sopahon nami di menuguton ali amang mabasa. Mangido kami. Lampapatar ma tunasida. Suruk-surung na pinodahom na tineatomi. Marhite akapinopar nilai kon. Namar hamarangi, namar gula-gula, marburu, namar keleng. Asapatar. Natar pasu-pasu na sida. Songon dia lain kodoh ibotok punahinan. Majakon pasu-pasu ni Tuhan. Ditikyope takas do ditataposin habang sani neng ulahonon nami ma mangujungi hari-hari ni laikon ima adat na pinukan yung pong nami jong-jong ima ali Tuhan ulahonon asa mardala Tuhan tingkan jala marsangat Tuhan diinganan non sudi na akka situasi kondisi homa nama ngaramoti asa sudi mardalan sahat tujung nanay patorhonon nami lain nami o tuinganan parsatot kinani goplas ni roha mabayan hami sa lubukna di sudi perdalanan ni ngulu nami sahat di homa partikian sadarion rudi sa niling na asikop makanyang hamion yang nadiajar kami ade ama nami na di benuh hijau saya berbadia mawarmu, saya roh marajamu, saya sama orang kami bertemu semua berbadia. Lewat Tuhan saya berbuat sekali. Saya sama senang sama perasaan. Di dosa di bawah nomor dosa Tuhan. Unang kami turut pengunjungan. Pada dua manusia panago. Ayah orang marajamu. Dota gugur. Roda sanapot sa liling-lilingna. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma kita saluhubna siatikion rodi saliling ni lelengna. Amen. Horas manita saluhubna. Ramai orang dulu mereka bertanya terus ada berharga bertanya kita di mana dahulu kan orang yang berjuang itu sudah menjadi sebuah peran yang ada di hukum dan yang rasul Tuhan bertemu dengan Tuhan yang menggunakan Tuhan di bawah kemenangan apa Tuhan di mana menjarak usia amat di masa Tuhan berdoa lalu juga menghitung kata orang dari sejak rumah itu dia untuk perannya lima Arab berdua lima Tuhan di kalau dia di Tuhan harus tunai berani mah lima 60 lima tualangan baru mahami acara-acara mana nggak jadi akan juga mengambil toko obat atau nami. Kalau matang nangan di Tuhan beri dia juga buat nami. Kalau tidak bulan Tuhan, berbuat itu nami adalah berkat kata Tuhan Tuhan. Jadi dia nak menjadi tempat tangan kami Tuhan. Amin. Amin. Harus mas. Di hamona buru nami. Masih be. Amang nama lo nami. Naik burung nabi pada mang Umar turun nabi yang berlor raja. Beda mang nak bantu sih. Pak nar barjur Pak.
Midohotina nami keluarga besar Siaripar. Sataku kaulauta di bagasan sadario. Cumulu mahita mamuji Tuhata. Marhiti-hiti ende dohot macahata di debatan. Marende mahita sian buku ende nomor 300 sian. Di bagasan sadarion tersurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Rom bidu 10 opat ngamuka sian ayat pitu sahatu ayat sia somonon mahata di Tuhata ay ganupita dang mangolu didirita jalalos ganupita dang mate didirita ay iya mangolu behita mangolu di Tuhanido jala mate hita mate di Tuhanido. Asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhani hita. Ay ido ubahin na mate Kristus jala mulak mangulu. Asa ibana Tuhan niya ka na mate nang aka na mangulu. Ido sahat. Tapasada rohata markangi apa itu. Ali Tuhan debata amanami namuso bahami marhiti Kristus Yesus Tuhan. Mulia tema Tuhan di basahat nasa rohanami Tuhan. Sialadingkan di basak na totong madongani mangaramo tingulu nami manguduti hosa hamolua Tuhami sahatro di manugong nyari oleh Tuhan. Boy hami di bagasan haipason di bagasan gugu nasia koya le Tuhan marbungu di tonga-tonga ni alamanonon dinapaado paru pake nina dua-dua nami opung rona doli nong jumolo dia lapo oleh Tuhan sian tonga-tonga ni keluargaon sian tonga-tonga ni dua tonga di Tuhan tarlumoyuma sian tonga-tonga ni huriami ali Tuhan ni bata amanami homa totong nama dongani habisan uhupna tarlu momi Tuhan nama dongani keluarga di bagasan tikio di lamar sakap nasida Tuhan di bagasan sadarion di nalaho pasidukon ari-ari ni na tua-tua na hinaholongan di rohana sida di adat parsaur mau tua nona li Tuhan na somaralaw tulong mo ni roham homa totong manamanuturi udaw non homa totong Tuhan na pangajar-ajar na mempermisuki angka na barbaran di ulaw asa buhi Tuhan mardalan dohokingkan mardalan di bagasan hauliyo mardalan di bagasan hasadaon tarlumowi mardalan di bagasan hadamiyo nasyang di amat terraja inaka sorifada raja di dongat tubuh raja di ale-ale raga di Fariban, raga di Boru, lumobi ma di hamuna sa luhut na hula-hula nami nau parsangah pihami. Mauliat gudang ma di pasat rohan nami tu hamuna sa luhut na amat terraja inata sorifada. Salanunga sahat kamu marhite jokon nami sahat kamu tibogo ni alaman nami
marhite hahipason diari sadarion diari nauli di pernakot ni mata ni arion raja nami inaksori pada kakas di dahamunoy nadong jok kami di son jumbono kami masadali 10 jari-jari pasapuluh sada si madudung nami marsabahami tuhamuna saluhuna dihamuna amat raja inat kasorifada raja nami inat sorifada takas na idamuna diya sa daryon inaw takas di batu pahami na tua-tua nami o puro na uli sianipar merataran na bidang marulaon na godang diya sa daryon raja nami inat sorifada di batu pahami pion dohot mangasakon seret ni rohanami do na batu pahonon biari sadarion raja nami di batu pahami na tuot meratar nanjang raja nami inasori pada dison di batu pahami do songon mau ni namora nasukot di langit na tatol di tano dang na patuduhon siadawan nami hami manandang na patuduhon hinatorok nami hami manandang na patuduhon hinamalo nami pada yang datangan raja nami inaksori pada alay Panginoon nami pasal temakan nomor 2 dewata namang hidup hami dia kapasu-pasu dia katamiang pagogo suara nami jabatan nomor 2 dewata ido raja nami uban dari patu pahami ima mau ni namora di dalam raja nami nausit kofan non ulota dasa darion las dasa darion do raja nami taronata ima na tuan namion opurona uli tu ingana pasatok kinani labi narai ini dewata asa tetong dihamuna saluna amat raja inata soribada lumobi hamu hula-hula nami saluna parsana bihami asa tetong radero hamuna dinalamani roy maluturi hami saluna asa bibar dalam ulanon dia sadarion dinamamuka satu nama muju alai masobah hami mangilu hami tuhamuna saluna molotung kurang malohan non dinalaho padengat tangan nami mengojak keempat nami nengat hami amang ajari hamu naulo do hami ajara muna sudena bona dia suton mola sama di hamuna amat raja inaka sorifada soksongoni nang di hamuna raja di hula-hula nami saluna nau pasanga hami mau lihat tegudang ma di hamu yok kami hor sabina saluna hojema pinasat ada malituan masata di hami do hamu amat raja inang surifada suasana ini sudah bulan nami dohot dong asal nami asa bocah kami jauh lewat singkat manang jujur ngoli lamangon jadi usaha maju mangina jujur ngoli di lamangon jujur ngoli di lamangon ima opurona ulisian iba ia nama perhami lamangon ima William Sanibar ima opuro dua nama ngala bori rajai pangaribuan siasi dulang dot bor panggabian nasihat tarudu ia anak na pituma boru 10 ia anak sakangan ima opuro nauli ima nata padu-padu di sadario harus nomor 2 ima Opu Angel, si nomor 3 ima Opu Samuel, si nomor 4 ima Ama Peter, si nomor 5 ima Ama Shirley, si nomor 6 Opu Cia, si nomor 7 ima Ama Mai Naina. Boru, na borsakangan ima na Bornami na Dato. Nomor 2 ima Opu Hele. Si nomor 3 na Purnami na Erosma. Si nomor 6 na Purnami jadi manang na Pursuan. Nama setelah di nama
Amang Raja. Si nomor 4 Ima Opu Johannes. Si nomor 5 Ima Opu Gideon. Si nomor 6 Ima Napur Namisadi Nagwarna Opu Napur Suban. Si nomor 7 Ima Napur Namis Joshua. Si nomor 8 Ima Opu Si Hotnier. Nomor sia Ima Opu Sinata. Nomor 10 Ima Napur Nami Si Eskie. Ia nomor perhami Ima Opu Ronauli. Sanibat nama ngala Bori Rajai Boru Tapu Bolon Nasiat Si Borong-Borong. Ia dari nangin nunga marujung ngulu Gotan masalku. Ia anak natul Tolu mabur. Ia anak saklangan Ima Amarona Uli Sianibar nama ngalap Bori Rajai si maju taksian dulu masihon. Sadamai bawa, sadamai bu. Ia baru nami nung amaramulian tu Jawa. Kadang orang dobat pakai memang ada lebih. Marga Jawa. Marga Jawa. Marga Jawa. Alai tangadong do beda dada dinasida. Ai sina ordua Ima Amarenaldi Sianibar nama ngalak puni rajai Boru Tapu Bolon nasiat ukacane. Ama sendiri mana macahono. Dihami dadanak dulu bawa sada mabur. Ia anak sina ordolu Ima Amario Sianibar Ima Sepdan Nami Amangalam Boru Rajai Turnip Nasian Lubuk Pagam di bahasa-bahasa Tuhan Majnasida Sadama Dana Bawa. Dia ibu tenami sakanan Ima Namerta Nabar Hamuliam Mai Wana Niamang Boru Nami Gultum Nasian Cinta Dame. Jangan di bahasa-bahasa buat don Nasida Sada Boru. Ia ibu nami si nomor 2 Ima Nakihon. Namar Hamulium mai tuana namang Boru nami silaban nasya sitapean litong ni huta. Di bahasa-bahasa tuan mani nasida 2 bawa. Ialah nami nung namar siyang mulu di tahun-tahun naksalpu. Ia ibu nami si nomor 2 Nairail namar Hamuliam mai wana namang Boru nami si Hobbing nasiat cita purung si borong-borong. Jalan di bahasa-bahasa tua Madinah Sida sada bawa dua boru. Jalan nunga marujung kita masapi lain nami. Jadi yang ya papareda bangon umumas de tolu mabawa tolu maparmainna tolu maboru tolu mahelana bahopu siya nanak walu halak ma bahopu siya boru onam halak ma. Jadi punguma sude parida bangon 20 halak mahami paparana amangna. Ia tidak bangun tunggu ma tapul pitu Agustus tahun 1945 pas waktu kemerdekaan tubuh di Damangon. Ay marujung ngolu ma Damangon tanggal 2 ma bulan 12 tahun 2024. Dia amang umur di Damangon 20 tahun ma. Lebih kurang 20 tahun. Jadi dia mu amat cara jadot inata suri pada. Terlumui mayamu raja di ulah-ulah asa di buan hamuhan di tengah munga. Asang ia di bahasa debata ay pason do tirni batsarion do dos ni roha di hami poparan ni oporona uli sanibal. Ibu yang di Damangon ibu namang namarujung ngolon molo adong
holo tung adong pagkateon ni na dua namion asal putu hamu amang raja do inang sone pada tarlumobi raja ni ula-ula nami parjolo mahami minta maaf at kapuparan na asasahat dengan munai wahami puparan ni dabangon songoni majo singkat jujur ngolu ni dabangon ukurona ulisani par molo ado singir manang utang di dabangon uju ni ngoluna radeno hami majalot ko na mabayar tuamu amang ina songoni majo rewa singkat ni damangon mula de mau belatami tuamu amat raja inak tasori pada suasongoni ula-ula namin nalulog na son sudah soksongan dong asal tanami mulai ate mali hamu butima jadi mulai ate ma Darah kita. gabe raja nabi Aka pahukum nami ay mga pahukum nami ay nami do ima kanta baru-baru pun. Oh, betul lah. Jadi rodo hanya kau pumu siat tu sa cidulang. Ima dapat dulu kolong irohan nami tu sahung sadu nako parana di permoting bere namion. Toho tu ima tak polanya do honok kamu nama sida kalau bafari di kion. Alai tak terdok seluruh hamuna dibandingkan di bere namion di sahung sadu nako parana. Kejadiannya terbuka maruh hamuna madu molea tiga urak tua matamat tua di bata. Nama ngalihon nagajang di bere namion di tikini goluna. Ya bere namion dapat nado tumpul na di bortibion dapat nado pasu-pasu na siatu jalo do pasu-pasu na siatu hante adoran di goluna. Atur ron marana atur ron na merpahuku sianana merpahuku siapur. Kalau merpahuku sianana merpahuku siapur do biade pahuku. Gaya itu dah. Oleh ade. Jadi di selani roro hami ima kau pemuna pasahat ulos sabut tu rumah-rumah ni bere namion sarupa mena pasahat tu hamu salu na koparanna dia sa disiala kolong irohanami tu hamu salu na koparanna do tu kolong irohanami tu bere namion dia ulos na naksi pasahat nami tu son tu bere namion ima ulos na ganjang na upita ganjang yur di hamu salu na koparanna dompar orang tujuannya dia. Ulo si torok rapu. Asalan torok bariur hamusaluh na komparan ni bere nabi tua karena nabi ngono. Matakan menjuara pasu-pasunya mata nomor 2 di bata. Saat solu satu motiat 3 ras. Sanari pas atau nami mau loson tu rumah ni bere nabi on. Sahabat ida hamusaluh na tupang gabiat tupang horasan akasaluh na komparan tapi tima. Jadi, mulai ate matulang pangaribuan do tulang nami panggabian. Raja nami torta ate. Padong joka una. Itor tiga jong. Permusik nami Gabi anak gabi. asa takas tutu. Bulan nami ma. Dua ni doktor nami. Dia sadarion. Di Parnakot di matahari hari di bulan Nadeng Ganon amang nama lo nami naulo merguru dohamu uban nama lo jalan yang takas naolo merpangoloyon amang nama lo nami oleh damang pangidon namion ala debatado sibukan na adong di Portilion alu damang tua mata nomor 2 di mata. Mau ya. Nama lo nami asa takas sahat pasu-pasu si pasahaton ni amat raja inata sorifada lau maliang nau maloho alu damang tusahala ni amat raja inaka sorifada nau maliang nau maloho
matutakas doloiho Panginoon namin. Asataka semangaliat kami dinalah mabuat Tuhan Dokter nami asaan dia asirohan Tuhan difudian dina Tuhan namion lihat mapanggawean lihat manang panhorasan lihat manang hamoraon lihat nang kahagaweo titik kinanang ro baik damang godang lihat-lihati mau lihat Iho banudan nami sah matutu marmula gawe marmula horas dihami nasa suhuton lumobi ma di finopar ni na tuan namion di fudiatna asa tungliat tutu banggawian lihat ng pengharasan dihami sa luhutna asa mga lihat kami dinalah mabuat tuan doktor nami baik damang kodang lihat-lihati